Kalatibiyag! Erneng, sa dino ti papanam? Di tabalay dananang antay. Ada ka na yung pauit ni Jackie a package kay. Nagipawitan ni Jackie. Ay, nagbiitan. Uwan antay. Ina manalaan tay pan nakabagi mo. Ay, umayak mo't Ha? Alangan mo't nga awan kanya, katinultulungak mo't iday ama ka-abroad. Na. Isingir yung samot tinday ta antay. Ay, kasta latibiyag No tumulong ka, siyempre, adalat tamot sa papak na Malang raw, antay yun. Ay, ngam di ko sat nagitaw awir ko pa Ta umayak daw. Manong Erning, daytoy jay bagyo. Awatamon. Ha? Daytoy lang? Kat isumat dayta tinasuratan, kitaam ta nakapigkat nagdakkel tinagan mo, Erning. May sa akape? Kendo asabon apagdigos laeng? Anusam taado tayo mat nga agbibingay. Ay, akin ko iti daytoy. Ay, di mo sagsagiden dayta, kukwak dayta. Nagadumot tayo. Kumplito Ada chocolate na. Daytoy kukwak awan. Ni, ada pa'y pabanglo na ka. Anuam ti pabanglo? Ijay ka lang mataltalon mong agmalmalam. Di mon tupay masarungkaran dananang kantatang. Kat nagadumot sa umon ngay. Ay, ada make up dita. Kat, asino kumatag kasapulan iti make up kada kayo? Nibagat mong aglaklako iti banak ijay palengke? Pag make upam? Hay, ano yan? Inted mo mutlang kadagiti kakabsat mao di para kadakwa Daniel. Wan tatang, saan ka amadanagan? Wain tap no awa mo makungkunada. Ala, adan yan tingga. Ay, ika bugid na kiti aso ata mga nuan danto manan masaunan. Anya nga tatiran tana dito'y balay. Salaki! He! Ay, Apay ante? umayak man makisarabaw. Makisarabo ante? Nadamag ka nag-package ka na ni Jackie. Ha? Ay, nadamag yu gayam. Sala umay daytoy abaket no addamadamag na apagsaya atat. Adama ng di kabsat mo analaing adumawat. Ay. Di mo pigsaan tamangan namang naka. Nadamag na laang nga ada package apaw it ni Jackie. Imay adagaws. Ikantay latan Aguray ka tay nakibaga ka ni Daniel abasit laang ti itad na. Di ka la urahin na pumanaw ni Inga. Kababain. Idinagrigrigat anagabro ni Jackie. Pulos nga awan intulong na. Ita, nagalisto nga umay dumawat. Di lagbainday ta kabsat mo. Ay, kasta latibiyag Takasta nga ro ti taaw. No pagsayaatan, alistaw. No pagrigatan, ay na, di na mo titumulong. Ay, sana babalinti kasta. Napuskol kit di ti ropa day ta kabsat mo. Ay, surun ka. Ananuak nga, dahito'y sabon na pagdigaws. Sapay. Ay, agat kili-kili ti arabaw. Jack kayat daytoy. Dayta lang matan tinabati, ante. Lipstick anang isay. Ay, Jack kayat daytoy. Ante, uso ti kasta lipstick. Ay, uray man usaw. Jack nga rod kayat. Awan mo't sabalin ang maitad ko kang kaanti. Ay, aguray ka. Tamang kita ije kusina yaw. Talaga daytoy abakat. Surutek man. Anya daytoy. Dayta? Mantika dayta, ante. Ambo ka mantika. Jack mo't mabasa nga min jay nakasurat. Uray siyak tupay, jak mo't maawatan. Ay, alaan kun daytoy. Ay, saan, ante? Di mo alaan dayta. Taapay asaan? Tinulungak mo't ni Jackie, idinagabroad. Kuha nga min, ante. Ay, kan ayan na dagitay sabon ngayt itad maw, tala akaw. Kaya't mo matgayam? Ay, syempre Uray di lipstick. Uray nang isiton. Ala akaw. Lakay, agriing ka. Agriing ka, kunak. Agriing kan Hoy! Apay
Ada ngamin nangag kung agkarkarasakas iji kusina. Ingka kita, Pusala day, jay. Kano kaslada pa'y natinag. Basol mo Apay ngamin adi mo kinaluban dyan na bati at tilapia. Ala, ada sinrak dito'y balay iti rabi eh. Ay, si kaalaklakayan. Ah. Nagsadot kanto mat ngamin abumangon. Apay, ada na pukaw. Kit-kita agpaylaang tatang. Awan mat kit diti matakaw dito'y balay, Apay, ada na awan. Awan tatang, awan tinapukaw. Sigurado ka? Awan, kayo kay din ijeruar, agpaangin kayo. Hello manang Jackie. O anya, naiwaras mo dyan pawin ko a package? Day tangarod ti ibagak kang ka. Apay, ada problema? Ni Auntie Inga, inala na dyan mantika nga impawit mo para kadananang kang tatang. Ne, apay ngay. Ginawat na matlatan. Idi imbagak asaan na nga alaan. Kunan at tinulungan nakakano idi nagabrod ka. Ne, anya ngay mo tintulong kanyak ni auntie. Di naktupay pinautangan ti pag-flight ko. Kat idi matrabi eh. Sinurrak da kami ti agtatakaw. Anya? Inala na dagiti daduma pa'y nga inpawit mo para kadatatang kan nanang. Ay, unay matan. Jay gatas kan kapida nga impawit mo. Inala da. Unay mat dagitang agtatakawan. Dagiti dilata ako na nga ilaok ko ti si daan datatang kan nanang. Inala da amin. Ay, unay mat daytan. Talaga ang marurud akon. Nagipaw itak iti dilata. Tapno yung baglang nga dailaok mo iti sidaan da marunggay kang karabasa. Anya nga iti ibagak kadananang kan tatang no sa pulan da dagiti impawit mo. Jak amot ibagak, manang. Ay, mabisina kon. Di mo laagayab ni Daniel. Maglutlutaw. Maramanan tamot laangan ti impawit ni Jackie nga imported adilata. Huwag raw. Kanya nga tatiraman dagita nga imported amakan. Mangantayon tatang, nanang. Umay kan, mangantayo ka noon lakay. Anya ti inlaok mo dito'y linoto masidaan. Dilata, nanang. Imported? Wen, tatang. Di impawit ni Manang Mau. Wen, apay aya? Kaslamat. Kaslamat raman ti dilata dito'y Pilipinas. Imported dayta. Di laman madlaw mo bakit? Kasta talaga ti raman ti imported adilata. Ramanam ngamin kaslamo dilata dito'y Pilipinas. Naraman akon. Imported adilata dayta. Ala, mangantayo kit din. Ayan ni bakla. Agdaldalos, apay aya. Umay ko man kasarita. Daniel, ada ni Anteng. Sige. Agsarsarita kayo. Taada pa'y aramida. Sige. Daniel. Apay ante, busy ak ngaglinlinis. Maday, jay sabon ngayon tadmaw. Ha? Kasano amadi? Kat imported day jay? Ay, agang litak mouth. Ha? Pabasulan nyo manon jay sabunan. Kasapulak ti pabanglaw. Anya? Amo, nga da impawit ni Jackie apabanglaw. Ikan na kaun. Ingkalaanan tausarak inton bigat, tamapanak makipalingkay. Makipalingki ka laang, agpabanglo ka pa'y? Ay, katwan tapno adamat ipasikat kaw nga ipawpaw iti kabagyan naggapaw iti abroad. Hello, manang. Ay, imbaglaangan, tawan di among ko. Kat nasong batak ti awag mo. Apay aya? Ay, marurudak ka ni Antingga. Imaynak manen dinawatan di pabanglok. Unay mo't daytan? Ay, kat intad mo latak ko man Kat anya ngay, awan mo tan sa bali maitad ko. Itad mo latan, tamang ipawitak tumanan. Anyaman nga tanti sumaruno nga umay na dawatan. No jay make up ko. Ure agan jak kayat nga itaday jay. Pasensya amon. Ay, aldaw gaya man manang. Inak manen agluton. Umawagak tumanan. Bye manang.
adi mo kaya't timangan. Nakadasaran dito lamisan tin luto ni Daniel Amakaan. Hay, jak kayat timangan ta dinengdeng day ta si daan. Nanang, mangan ka. Jak kayat, makauma ti dinengdeng. Imported abuggoong dayta nanang. Nangagma bakit? Adda aya impawit ni manang mo nga imported abuggoang. Adda, diyan ngay dakkel agarapon. Aya. Karga mong tipinggan ni nanang Mao, tamanganain. Naimas da ito imported abuggoong. Apa na, Daniel? Mapanang ijay balay da manong Erning. Mapan ko buludan jay martilyo na. Apa? Tari maanak man jay tawak ni matintinagan. Ay, mabiit laang. Taapay manen. Awan kadwa may kaninanang mo dito'y balay. Wen, agawid akmat la adagos. Anya kayo matan, jak pa'y makapasyar mat. Didak pa kayat nga umadayo. Yung kalatalaan ni Joe nagjimartilyo. Ada ni misis mo, kusilapan naktumanan. Awan, ada na panan na. Kagurgurak da dyan nga asawam. Kunamlano asino. Sige, nakalaan. Ay nangate dito dyan martilyo. Ha? Adamat dyan mantika nga impawit ni Manang Jackie. Pati dagito'y dilata. Aguray man. Manong! Nakita mo di martilyo? Si kamat gayam ti simrak ijay balay. Anya? Simrak na ibagbagam mat. Nakitak ijay kusina yu jay mantika, kandagiti dilata. Di kan to mga mimangtay. Amumat abagi da tatang kananang dayjay ta high blood da. Saan abasta-basta a mantika ti usaranda. Aya? Inalampay amin dagiti dilata. Ha? Di yumat nga ron maikkan ida iti sidaan da. Sana kaya nang nangtad? Pulos. Di mo pa ida pinarangkapan iti matmat gadam, sipod nagasawa kayo iti asawam, ang nagsungit. Mapan ka lang ijay balay, no adda mapan mo alaan. Ay, ading pasensyakan, wan. Hay, ultimo paggatang iti agas da, pulos adi ka mangted. Ay, makonkonsensya ko na, ading. Rumbang laang. Nangasawa ka laang, linipat mong dananang kentatang. Di mo kumaliplipatan manong. Sarong karam tinaganak mo, taday tatiragsak ken liwliwada iti biyag. Malalahwing, bumawi akto. Oy, ading, hindi mo ibagbaga kadananang kentatang Asyak tinanghala kadagiti imported para kadakwada. Awam mo si daon. Anya nga awan, day tanay Natenglaan. Awan laok na nga imported. Daniel, apay ngamin adi mo linaokan aya da ito'y natangayin lotom iti imported. Imported ti pinagasin ko dita. Anya, ada imported nga asin tayaw. Adda impawit ni Manang Jackie nga imported nga asin. Nangag mo bakit? Adda aya? Wan, iso nga ron ti pinagasin ko dita si daan tayo anatang. Sumulagaya man na imas. Apay, naramanamaw? Ewan, imported at talaga baka. Idaman pa yamang tad kay ti kwarta kada kamay ang nagandak mau. Kanita lang sumarong ka, anak kao. Uwin tatang. Pakawanan dak iti kalabos Tadi kasi narungkaran. Kastala ti biyag, erneng anak kao. Makalipat ti tao no daduma. Ngam no ita, saan kayo na malipatan tatang, nanang? Di kagdanag. Tano lakit adamat gedak. Ibingayan kayong tumanagin. Anong sal nyo latan titad ko akwartayaw. Imbag lang nga igatang nyo iti sidain nyaw. Erneng, anak. Ure awan maitid mo. Basta sarungkaran da kami kanditatag mo. Ragsak mi dayta, anak ko. Kat inton maminsan, isurat mo ti pamilyam, Una nang, kasta ti aramidag. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao, ako nana.
Sarong-karam tinaganak mo, tadayta tiragsak ken liwliwada itibiyag. Tampok ditoy programa tayo. Kastala tibiyag! Amom ka dito, ne, lakay? Nalabsak ni Benigno nga agdaldalos iti kanal. Kahit, Imbag manday siya tao, taure awan swildo na kagdalos latay iti kanal. kasta talaga nagiti kayat natin agpabigbig ba kahit? Anya? Ano siya? Anya aga pong agdalusak iti kanal. Nang runa, no awan swil daw. Sa baling amin ni Benigno, tananak man na tao. Na. Kaslay sakit mo Kapod numag, pasig na saya tararamidan na. Sika, kabaalam nga ron nga ramidan, tinaramid na. Ay, pakpakawan. Ay, ada yung abakan na ka ni Benigno, lakay. Ay, ibabawim ti imbagam na. Ay na, tuladam ni Benigno tapno talkan kan raumanda ka dagiti tao. Dalusak man da ito'y kanal. Ay na. Nalpas matlaan. Ay na. Nagsakit ti sikot ko. Ay. Benigno! Anya tiyar aramidam! Nagdalusak man dito'y kanal, tata. Tapno saan tong agbara, intun matutudo. Ta, datayo matlaan ti maapiktaran no bilang. Ay na, nasaya at dayta, barok. Ngamapay adi mo inkamang kan ni kapitan. Tapno agbayanihan tayo amay. Saanen, tata? Awan matlar aramidok. Di agdalusakon. Ay na, nagagat ka talaga, Benigno. Kastala tibiyag ako nada, tata. Agaramid tayo iti pagsayaatan. Tapno da tayo matlaang ti mairanod. Husto ka, barok. Hala, tulungan kan, barok. Saanen, tata Karyas? Ibunag ko lang ang dagiti basura na ikat ko dito'y kanal. Inakalaan tay karamatilyak. Taday jay ti pagbunag mau. Sige, tata. Katagyaman na. Natuyan ti merienda yaw. Sige, libre daytan. Sigurado ka, siyawn? Katuan takas latim mulong akmutan iti panagdalusyo iti kanal. Saan asyak tinagdalaos? No di kat ni Benigno. Ang nakita ka nga gidurduron iti karatilya. Tinulungak laang mat ni Benigno. Di sumot laang. Mala, ang merienda kayo pa'y. Sige, libre daytan. Ne, apay nga inana. Malugi kayo na. Saan? Manumot la daytan. Alangarudan, Benigno. Agmeriendatan, nay. Libre ko naman. Ay, wen, Karyas. Talaga libre. Yaman kami nga road, nanasyon. Mina, agyaman na kiti impadigo matinula. Kastala ti biag-anan si, agpipin na digo, basta dalakit day. Una? Nasayaat nga raw, tapno saan ako ngagluto iti si daan may. O sige, umay muntulatan isubli day tamanlo ko. Mina. Ay, gayam. Amom ka day. Nilakay mo ti pagsasaritaan da ija istor ni Nina. Ha? Apay? Tay panagdalos na kano iti kanal tayo. Kat? Apre siya rin dati kinagagat nila kay Mau. Kas di talaga ni Benigno. Uray awan tangdan na, tinapatagkan kwa na, kat ti pagsayaatan. Bilibak nga rod kan nila kay Mau. Angam nila kay ikaw, ay, awan di na kaya tagdalos iti kanal. Nangrunan awan tangdan na. Ala, inak nga rodon. Isublim tulatan day tamanlukong ko. Sige, agyaman na akmi na. Ay, ito ni Barok. Imbaunak ni Dado amanugang kao. Tasi kamot ti may sa akaasit gan, akaruma may. Nga da tricycle na. Tasi kaman la kano ti mangitulod kadakwada kan ni bakit na iti ospital. Nga may naganakin ni bakit na. Anya? Ala ka din na, tunay. Ibagayo iti anak yung ngawan gasolina di tricycle ko. Sige. Tayo ituloy ti maturog. Pasensya kan, tata. Agyaman Benigno. Hinta ko mantan ni aganakin ti manugang kao. Itangarugan, tata. May na. Ala, ay mabit laang Benigno. Agpantalon ka pa'y muta. Saan akasta nakashort pan ka laang? Ha?
Ingkaalaan ng tay susi ti tricycle mo. Tay nakmangalay ti pantalon mo. Uwan ba ka? Binignaw, inakpay gumatang iti makaan, tanay mabisina kon. Sige, umay kayo, tata. Mapantayo iti kantin dahito yung ospital. Tag merienda tayo. Saan abalay? Tadamot ti anak yo amang bantay kanibagat na. Ay, uwan. Intayon, tata. Kun ag-take out tayo iti kanan ti anak yo. Ta sigurado ang mabisinan. Muwan, baraw. Wan, tunay. Kasta ti sasawon dagiti tao kan ka. Imot ka kanaw. Tadi mo intulod tayo aganak idirabe. Awang ngarog gasuli na ti tricycle ko. Aya. Kun may isa, gumatang da ngamin iti tricycle da. Tapno da pagluganan da iti aganak abakit da. Oho. Ha? Aganak-anak da, sada mangiramraman. Umay da kemang distorbon iti turaw. Ay, unay kan aya tunay. Anya ket dayta na pa nagpampanunot mo. Ay na, muntuyin tayo gatangak nga arak. Mabit lang tekan ka. Kumusta ngay ni Lilay? Nakaanakan? Wan, bakit? Lalaki timpas ngay na. Aya? Nakipagpakaasida nga ilugan kumanan idain to nagawid da. Tulong munday takadakwada. Anya ngay nga raw. Katrigat mo ti pagsasaritaan. Wan lakay. Kastala ti biyag ako nada. Tumulong ka, iti agkasapulan iti tulong mo. Tunay, arkilak man tay tricycle mo. Tay nakipakiskis tay talo asako nga irikaw. Mano ti pangarakilam kanya, tata? Si kaman kit dinom barok. 2,000. Ha? Nagnginan? No diyo kaya, di saan lang. Sige, saanon? Inakla arkilaan ni Binignaw. Kalata. Total, isumot ti maidaydayaw dito lugar tayo. Nga isukan o ti kagagagitan. Nay, pudnumat. Pumapapila na dya tao. Nukasta nana. Agbakasyon kayo itayan ti anak yaw? Wow, nansay. Kahit asino ngay tagbantay dito istoryaw? Dami na nga agasawa, ha? Ha? Agtalag kayo kadakwada? Una, amaw nansay. Nasaya at ti aramid ni Binignaw. Isung agtalag kakankwana. Katangda na kida, Ay, sa bagay, Ay, imbag pa'y dami na nga agasawa. Ha? No kumamabalin ka, da kami kuman kan ni tunay, nana. Ngamen, mas kasapulan mi ti kwarta. Ay, pasensya ka, nansay. Ngamdami na mo na panunot ka. Kat nakasarita kidahan. Kan maysa, agtalukak ngamin kadakwada. Nana? Takinapod nuna. Awan pa nagtalakaw iti asawa. Sayang tunay. Isupay kumatay tangdan ta ni nanas yung. No datatitalkan na iti istor na. Manumulay tangdan na ngay. Uray basit bastad da. Ang sa bagay, sigun iti panagawat ko iti sao ni nanas yun. Kat mas talkan na da binigno kan mina. Nya kuma. Kaslang amintong paday ta kanyak tunay. Ngawan pa nagtalag ti sabali a tao kadata. Kat nalabit agapuday ta iti ugalim. Ngamen, di mo amo ti tumulong iti pada mataaw. Okay, anya kuma. Day ta nga ti gapo na ngawan pa nagtalag da kadata. Adula amin. Amaw nansay. Nalaing lang amin ni Binignaw ngagpasikat. Ha? Di mo man apalan ti pa nagbantay da iti istor ni Bakitsyo. Day talakit apala mon, nagbasit abanag. Inabakit, siya kung ti mangilugan iti may sasakong awit mo. Anya day ta? Kamote. Nala. Arkilaan yung ti tricycle ko, tay tulod kayo, di balayaw. Ay, saanan barok? Tada ururaya ka mangilugan kanyak iti tricycle na. O sino? Ni Binignaw. Anya? Siyak lang rutad da dituyin. Ay, saanan tunay? Apay ngay? Basta, ni Binignaw ti kayat ko. Nakararti kayo, bakbakitan. Malakit din, ingkan. Tasaanak ngagtalagkan ka. Saan ka ngagtalagkan niya? Saan anasaya at ti ugalim? Ha? Isungawan pa nagtalagkukan ka.
Alain kan, taurayak ni Binignaw. Lakay, apay anak ka panimid ka dito balkon. Kunak na yung kagpasadan. Antun bigat tulangay. Anya, yung kaki din, isupay ti mapasadaam. Awan mo't mayat nga aglogan iti tricycle ka. Italamad lawmaw, kano'y di pa'y labas si ti mapaspasadaam. Idinto ta ni Binigno ka adulat ta. Kanayon pa'y agumatang ni Mina iti naima sa sidanda. Ay, nagrigat gayam no awan ti panagtalag ti tao kan ka. Ay kawan no awan pa nagtalag ti tao kan ka, na ikay mo ti oportunidad kan ka. Ay, pagbalbaliwak man. Tuladak man ni Binigno ang nagagat at tumulong iti agkasapulan. Barang agtalag mo't ladag iti tao kanyak bakay. Wen, pare Tony. Tay kunada nga roden. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Kung agpaisaw, kasta ti madlaw kukun ka pare. Kayat da ka ti kaadwan. Sa anak mo't nga agpagpabigbig akas iti ibagbagam pare. Ngem amok nga men ti tumulong iti agkasapulan ti tulong ko. Ha? Taditay amo ti sumarunong aldaw pare. Nga mangan no datayo mat ti agkasapulan iti tulong. Ay, husto ka. Manipod ita katuladan kan pare. Tumulong akmay. Dagpatulong kanyak. Mayat day ta pare. Tata Karyas, agur-uray kayo ka diti pagluganan yaw. Wan tunay, tanay. Talo asa ako nga Eric daytoy inak ipagiskays. Tagatangan ni Mrs. Marcos. Ay, sige tata, itulod kayo ni Jikiskisan. Ay, saan? Tanangin na ti Arkilam. Tata, no manulatan ti kabaalan nyo nga itad, kaisun Malan, tabagkatak dagiti Eric yaw. Itulod kayo, Jikiskisan. Bakay, adda na pido ko awalit iji tricycle ko. Walit samot tay bakit anailugan ko. Ha? Kita mo, sagsasanga ribo ti kargana. Agad, anya nga ro darami dumita. Umay ka bakit, intay subli da ito awalit. Narigat no tagi kwanta, kat saan tamit ako kwa. Uwin na, da kayo nga agpaiso tay nailugan ko itay. Naiwagat yung tiwalit yaw. Ha? At to yung tiwalit yun, nana. Isublimi, nana. Wan nagpaiso. Wallet ko daytoy. Ay na, jakpay amo anat nagkugayam ti wallet ko. Akat imbagman ta insubliyo. Kastala tibiyag ako nada, nana. No saan makukwa, di mo tagikwaan. Nagyaman akunay. Mabit lang, taikan kayo iti kwarta. Ha? Atoy ti 2,000. Pakitsendayo. Ay, nagadumot tayo, nana. Wan, awan parikot. Supapak day tati kinasaya at yo. Ha? Kan umay kantuman dito'y balay, Barok. Tagbalikbayan tay anak ko. Kat kunana agumatang iti talo avan apag negosyo na. Kat si kanto ti may sa driver. Ha? Ay? Agtalag kay adagos kanyak, nana? Ay, wan nasayaat nga minti aramid mo. Iso nga agtalakaken ka. Lakay, nakumpleto tandag iti kasapulan tayo dito'y kusina. Kan nakagatang tamutan iti bagas. Kastoy gayam ti supapak tinasaya at nga aramid, bakit? Wan, lakay. Adaman kan awan supapak na. Naskan nga agaramid tayo latte iti nasayaat. Husto ti ko na ni pare Binigno. No agtrabaho ka iti pagimbagaan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Wan, lakay. Tanagtalag kan ka di bakit nga insublita ti wallet na. Isungadan to dakdak kala pagsweldoham. Ituloy ko ti agbalbalay, bakit? Ay na, nagsayaatan, lakay. Nulakit dita si pupuso ti panagbalbaliw mo. Da kami a pamilyam ti kang runaan amaragsakan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kadwan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, Bune. Bune ay, agriin ka. Agriin ka, kunak. Apay makaturturog ak pailaeng. Ang sakit ni tatang. Anya ko maitanwag sakit.
Unay kamatan. Awan nga rod agas na. Ne, apay nga ibagam kanyak. Ne, apay kit dinasaan. Kat sikat tinangut-utang iti pensyon ni tatang. Agtal na ka man. Igat-gatang mo iti arak kan sigarilyom. Isublem di pensyon ni tatang. Maruruda kang ka. Pumanaw ka man ditoy. No. Iso amat maturog ka ngay malaldawan. Tadamang amin hang over mo. Pumanaw ka ditoy kunak. Kaya't mo nga ibarsak ko kang kadaytoy pangis at chinelas ko. Ha? Pumanaw ka man langan. Disturbo ka ititurog. Ay, awan ka nung mati kwarta ni Boni. Kasano nga awan? Kat iso ti gimatang iti arak kan pulutan nga ininom da idirabi ay. Naibus na siguro na. Aguray man. Kita dito'y wallet ko. No adda pa'y nabati a kwartak. Nay, tapay. Itad ko kang ka tapno adda maigatang iti agas ni tatang. Ay na, nagsingput kan amanugang. Oh, dayta, 5 gasot. Ingka igatangan iti agas ni tatang. Ay na, imbaglakit din lakay. Tadda ka na singput amanugang. Alakit din, ingka gumatang iti agas ni tatang. Nanang, ayan di reseta ni tatang. Apay, adda igatang mau? Adda inted nila kay ko, nanang. Ay, aglalaukan ti sakit ni tatang yaw. Isuan agado ti reseta jay doktor. Ay sus, umanay nga rod da ito'y 5 gasaw. Ay, kat gudwa mon no saan nga umanay. Ala, ito yung nga rod din di reseta, tayo nakgumatang. Apay, nga tinaramid ni Rosita dito'y balay. Ay, imay na inala jay reseta ti agas mau. Ay, kunak may tasan kayo na masapol ang umatang iti agas ka. Ay, tapay asaan? Ay na, ay isardeng mo man ngamin dahi ta panagsigsigarilyaw. Bitalaang. Ay isardeng mon kunak. Apay ati magder ka. Ay, no di mo pala ibulang dahi ta sigarilyaw. Agawag ta siyak ti mga ibulang. Kasta. Ay, papanamaon. Ay, inak ijerwar. Ay, ibulang mo dahi ta. Ha? Makaibulbul lang. Na, ay, kamatan ka. Paiti ko na, di ka makamatan. Nanang, jak nagatang amin di agas ni tatang. Nagningi na damag. Ginudwak pa'y langa. Ay, day chay nga amayo. Di nalata maikat ki pa nagsigsigarilyo na. Ay, anyamot ni tatangan. Ay, kinamat-kamat ko itay ang awan latta. Ay, nananang, kababain mo't ano kinakinamat kayo. Anya langan nga iti bagadag iti kaaruba tayo. Ay, sulpang tumot day dya atatang mo. Ay, no agsakit. Syakmot lang araw ti marigatan. Ay, ala, ipatumaryon dagito'y agas na. Ay, agpalpa, mantanalpas man ti pandangan. Ay, lakay. Dagito'y agas mo. Apay na kita? Diyay nga rod inreseta ti doktor nga agas mo. Ay na, nagadaon. Ay, dahito ti agas para iti high blood mo. Ha? Dahito'y maysa, agas para iti diabetes mo. Dahito'y mat, agas para iti bataw di takidnay. Na? Nagdadakkel matan? Dahito'y mat maysa. Ay, diyak kaya't ato maranda kita. Anya? Ha? Ay. Ginatang dahito'y ni Rosita. Amaw, no asino tinangtad iti pinanggatang na iti dayta? Awad baby ang kaw? Jay manugang mo tinangitad. Tajay pensyon mo nga inutang ni Bunay, inggatang na iti arak. Ay, basta diyak kaya't ato maranda kita kunak. Ay, agnganga ka. Ha? Di mo ipilit. Agnganga ka kunak. Diyak kaya't kunak na iya. Di mo gayam kayat Syakit din ti luklok, wam. Nga! Anay ko, Ay, niya di mapaspasamak dito, manang. Ni mananang mau. Pilitin na ka patumaran ti agas. Ay, kasanaw.
Di namot ngamin kayat agtumar iti agas na. Kung naklakit din nagpinpinungot kayo. Pilitan na ki, di na pagngangaan. Ay namanang, bayam ngamin no di na kayat ti agtumar. Hanggang kasano nga rod nga agimbag iti sakit na. No di namot tumaran dagitoy agas na. Ay, manang, umaka tada ibagakin ka. Anya day ta? Ay basta, Da. kayat ko adwa talaang tagsarita. Anya aya ti sakit ni Manong Kanor. Ay, nagdudu mga rod. Nagadaw. Iso nga ado ti agas na. Narigat apa tumaran. Ay, permi itarayan nakpayan. Lakay mat ngaminin ni Manong. Narigat no pilitem. Hanggang kasano nga rod nga agimbag. Nay, apay nga anak katawa ka. Adda ngamin amok a teknik, manang. Teknik? Wen, tapno mapagtumar mo kadagiti agas na. Anya nga'y dagita a teknik. Kastoy, denggem ta iba ka. Bunay, Apay nanang, nakapasyar ka mat dito'y balay. addan sa mulam asaba. Adua, ila ko ni bakat ko dagi jay bunga jay mulak asaba. Ilakom amen. Katuwa na. Ay kwa, bunay. Kayat ni tatang mo ti saba. Nangraw na jay dipeg. Gatangan niyo Anya? Ila kumpay lakada kami kan ni tatang mo ti saba. Apay, di mo ilibre kada kami. Niyakat ni nanangan. Libre jay may sasapa doon. Kat no di mo pa'y binayadan dya utang mo kan ni tatang yaw. Sige nanang. Jay talo asapa doon ti libre. Di nakabayad ako. Nanang, Madamati pa naglutlutok, anak ka. ay na, mayat ti timing ko Ay tulungan nakman kit day. Anya laang maday ta ilutluto yung nanang. Tulungan kayo pa Ay, alaam jay agas ni tatang mo. Kayat nan atumarin dagiti agas na. Di nangarud kayat. Agam kastoy ti aramidan ta. Siguradaw ama tumarnan dagiti agas na. Kasano ti aramidan tayo, nanang? Daytoy amalokong, isaw ti pangkargaan ta iti si daon ni tatang mo. Ha? Nagadumot ti si daan na karnay. Win inayon ta ti agas na iti si daon na. Anya? Alan aramida mo ti bagbagak. Sige, nanang. Barang saan pa'y nga umay ni tatang diti kusina. Mangan tayo na. Apay nga yasyak lang tikit kita niyaw. Nanang, mangan kayo matinang. Lakay. Dayto iti si daan. Ay, nakamaloko nga. Ay katuan insaganak talaga dayta. Kan puro lasag ti pinilig para ken ka. Ay, Tadungdungwan ka unay lakay. Ay, Nagsitlakit din ni nanang ko. Ay, lakay. Kayat mo, tasubuan ka pa. ay, saan mo ta na ba ka? Masobram ti panang dunggom kanya. Di ka pa nagbugaw. Mala, mangan kagarudan. Mabisina kung kahit ramanak man da ito hindi ka. Ay na! Apaw! Una yan ang nagmayat talsan na. Ay, mayat gayam no dongdongwin na kati asawa ma. Uray, bakit akom kumpait basta na dungaw? Ay na. Dahil karne, lakay. Si Daumon, Ay na, nalukneng Ay, katuan, Ay, talaga, pinalukneng mo tamo medyo bungala ka. Ay, katuan, Alan, si Daumon day takarne. Medyo
Ada taba-taba na kay. Ay, wait. Ay, dayta ka ti kayat ka. Ay na. Naglaing nagkitab ni tatang Ay basta taba, kay kayat ni tatang mo. Kawan na bakit? Kastala tibiyag Nagimas makan di kakit kita benain. Bakit? Apay, lakay. Kaslada na tangke na. Rosita, apay ngay nga adda ka no natangkan. Ay, iko ngamin. Ay, di ko day tatang. Di ito lang analok nang. Mabalin ang ngalngalin yung. Uwan, kasta nga agpay so lakay. Manin ngal ko akasla natangkain. Ngal-ngalom ka dilatan lakay. Ay na, mayat day ta. Wen tatang, isaw-saw yu di tasilay. Wen lakay, tapno na imimas. Day tasiling at dasoy kan kalaman sila. Isaw-saw mo dita. Ay na, mayat, naimas at alaga ta karne. Ay, wala niya. Ay na. Anya ngay lakay. Di mon marik na, wano. Awanan, ti maketab mo anatangkan. Awanan. Alang nga rod, ibusam day ta inted kaw asidaan. Ita tanalpaskan anangan, mangan kamutan iti dipeg asaba. Ay na, kasla nabsuga ka. Ay. Kanam ka din da ito'y inukisak. Ay na, inukisak nakpay gayam. Ay katuwan Ita bampay nga inukisam ti ka nag-asaba. Mano atawentan nga agdindin na. Nagado ti apo ko taan. Ay, kasta nga men, dya ibagbagada, anadong nga asawa. Saan ka mo anadong go ide? Pasaray ibarsak mo pa'y kanyak ti pinggan kang basaw. Oho. Di mo ka din laglagi pan tinapalabas. Alan lakay. Kanamkit din ay tasaba nga inukisak. Unman. Nasamitan niya. Uwin nga raw. Mula ni Buni day tayo. Wan, mula jay nalaeng nga umutang nga anak ka. Kaslada nangalgal ko natangkay. Adamanan? Wan, anya kay day tayo. Ay, ang mga no jay bukol na day tawon no, bato na. Damot aya bukol ti dipeg. Adda, jay ni Tabe, adda bukol na. Itala amang ngagkaw, adda bukol ti dipeg ani Tabe. Ay, ala ka din. Ibusumon day tasaba. Kaya tayo nagtangkan. Ay, sayang ano di mo ibusan. Basta ka numlatan. Siyak pa'y may tinangukis. Di mo kit di kanan. No ngay jak maibaos. Ay, ibusam. Di naklab no kasta. Si kakitim. Kas kalatin ijer bakit? Nagtatampo ka. Lakay, nag-text ni nanang. Kat anya nga iti ko nana. Kamuti ka no ti ipamiriginda na kinitatang inton madamdama. Ikalyaman, taipan ko iti balay na. Ay kat una, anya nga aklase ti kamote. Jay orange, yellow, wino, violet. Uray anya, basta kamuti. Ay kat una. Kat mayatan ni tatang? Mayat siguro na, tasaan mat nga gululawang. Nasaya at no kasta. Di agtumtumaran iti agas na. Wun. Kumusta nga iti Marikrik naman? Ay, mayatin na. Awanan ti ulaw-ulaw ka. Nasaya at nga rin ano kasta. Ang mas daawa. Diyan mo nagtumtumar iti agas. Ngayon mapay ngay, tamaya matirik na kaon. Ay lakay. Adto yung ti merienda analing ta akamute. Ay na, italaang manan na makapanganak itinaling ta akamute. Ay, daytoy man violet ti kayat ka. Ay, saan mabalinkan ka dayta?
Apay ngay manang. Ay kukwa ni manong mo dayta. Lakay. Kanamon dayta violet akamutay. Ay. Kita man lang ti panang dungo ni manang mo kanyak. Italaang daytoy Kurang nalang subuan na kaon. Mapay. Ay, manong. Tatay ko na nga rudan. Ti pamilya nga kay kaysa. Naragsak ti resultana. Ramana man dato'y kamutay. Nagsamitain. Ay na, ibusam dayta alakay. Ada man nangal-ngal ko medyo natangkin bukal na dayta manong. Anya! Kaputay! Ada bukal na? Ay kuha nga men lakay. Dayta, tay kunada nga imported akamutay. Imported? Baro a klase ti kamuti dayta manong. Nasam 8 kun adda bukal na. Ala, kanam lakay. Naiimas dayta nga imported akamutay. Nakaramanak mutlay ti imported akamutay. Titan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw, iti pagsasaw ako nana, ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resultana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Anya nga ilyang? Napan kay balay ni kumarim amarain? Kunada ngay patarimaan da balay na. Saan mag? Saan nga rod apod no nga iparenovate na balay na? Saan, Maray? Siyak amis mo tinapan. Kagap-gapok lang balay na. Kahit? Ay na, Maray. Sa anak anagbayag balay na. Pimanaw kadagos. Apay ngay? Agat isbo ti pusa. Agkaywara ti pusa kas kadaaso balay na. Ay na. Kasla masaysay up ko. Ay nawon, Maray. Mapan ka ngamin balay datap no mamati ka. Saanan? Nambarak ko maamapan ijay. Day tamag ti kunak. Ay na, Maray. Nalaing-laeng agpasikat day ako, Maray ta. Correct! Nalaing-laeng asumao. Correct! Para magkunampay Isungan yaman ngay bagana. Jakon patpat yan apulo. Hoy, Ponsyano. Anya ti araramidam? Nakatugaw. Apay. Pimanawak dito balay itay alas 6. Anya ti oras itan? Alas 10. Adda ka pala dito balay? Okay, sika. Agasam ti kinapaot ti pan nakichismis mo ngay, Mike. Saan kami pa'y anangan kadagiti anak mo, biring? Anya kumangay ti ilutok. Kat saan kamot anapan nagtrabaho? Pinagsardeng da kami nga ron iti pagar-aramidan mi abalay, tawang kwartada. Dinagbiro ka kumay ti sa balay? Kaskari na nga ron, Mike. Ay, no kasta, matay tayon iti bisin. Apay, awan kwartam dita. Awan? Kita am da ito'y bulsa ti duster ko. Awan apulos ti linaon na. Anya da tayo gemaw. Tuyo. Inutang ko di tatirsena. Ay kayong kailuton Awanan ti paglutuan. Naibos ti linaon ti LPJ. Ay unay matan. Pati bagas, naibos. Isungarod ako na amatay tayon iti bisain. Ay, unayan ti kastoy abiyag. Kastala ti biyag abakay. Awan nga ron ti trabaho. Tanarigat mati agbiro. Anya kastala ti biyag. Agtrabaho ka, tapno saan tayo nga agbisain? Agtinulong tang agtrabaho, tapno saan tayo nga agbisain? Kasta tirumbang ngay bagam. Maring. Addan je order mo apabanglo. Sige, umunag ka nga rodan. Ina, napuno manan daytoy bagko iti lakok, sika. Agtugaw ka pa Ina, talaga nga agtugawa. Tada ibagaken ka. Anya manan daytan? Ay na! Tirtirjenda ka, dakiti kaarubam.
Anya man ang tibagbagada? Ay na. Pudnumat ngamin. Agat isbuti pusa daytoy balayo. Isyu man daytan? Ay, saan abale? Taadalakok nga air freshener. Kabaalan na nga ikatan daytoy. Madi nga angot dito'y balayo. Kayat mo lang ti makalako. Ina, alaan mo dayto'y cherry flavor. Buy one, take one. Alaan mo. Hulugan. No, apay mo't nga minakasapulan pa yung makadanon day tamot Naamuan ti amin at taon Pudnumat ngamin. Isu nga usaram daytoy air freshener, tapno saan da nga uyawan daytoy balayo. Hay, jakla ko mapinapaunagan dito'y balay ni Mari Ilyang. Subramat dayjay. Amin ang makita na, iwaras na kadagiti kaarnuba na. Nag-shower ka man tan lakay, ngam apay abangon ka abangon. Jak nga ron makaturog bakit? Anya aya ti pampanunutam. Awan ti pampanunutek. Jay madi nga angot, no apay asa anak makaturog. Ha? Angot yan niya. Isbuti pusa. Idi pa'y ama ang angot ko. Di matla maikatan. Aguray ka, inakalaan tay spray nga inutang ko kani bakla. Epektive matlang day tabakaut. Atoy, padasan taman nga ispray. Ni. Saan mong ipatunong kanya ka? Unay ka matan. Tapno nga rod awanan ti maangot mo anabangsit. Sapay ko mga rod ta makaturog akaw. Mapana ko nagtrabaho bakaut. Nakaluto akong lakay. Mangan ka pa'y Saanon? Ijay ton kantain. Sapay special tik day to'y linutok. Lining tanga itlog. Special team day ta? Umay kakit din. Itimplaan ka pa iti kapin. Kayat mo ti barako a kape? Saanon? Awan ganas ko amangan. Aguray ka man. At dan samot nga minan babaem iso kastakan. Oh, babae sa sawam. Dandani din na kayat akaiday ti rabi Oray no nagdigo sa. Ita, di mo manan kayat akanan ti linuto. Awan nga rod ganas ko amangan dito'y balay. Apay nga rod nga awan ganas mo? Gapo kanya. Ibaga man langan. Awan ganas ko, tajay maang angot ko nga isbuti pusa. Nagsakit agong ko. At dapay aya. Aguray ka, tamapan ko manan alaan tay air freshener. Ay, saanan baka? Nay, apay ngay. Awan matlat ta. Naangot lata. Napigpig sa jay madi nga angot ngam jay ibagbagam nga air freshener. Anya? Madi talaga ti angot dito'y balay bakal. Oy, nasaya ta nakita ka dito'y palengke. Ay na, umayak agala itilako. Tanaibos jay air freshener ko. Ay, adu talaga tinababangsit ti babalay na itapanawan. Mabalin ti agreklamo? Agreklamo ka? Anya ti reklamo? Jay ginatang ko kun ka wait lang. Ginatang? Oops, correction. Inutang ko na. Go. Ireklamo, jay inutang ko nga air freshener. Ha? Ay, si kaman taylaan ti agreklamo? Kat nung nagadot, tigimatang kanyak? Saan mo tang maikat di ba di nga angot di balay? As in? Wan. Namin ako na nag-spray. Ngam adalat tama di nga angot na. Pulos adi na ikatan? Pulos nga rod. Isumpay kiti na sana makaturturog nila kay ko. Ay sus! Di na pa yan kaya't timangan di balay mo. Huh? Ay, delikado no kasta, maring. Isubli ko na. Ay na? Charot ka mat? No return, no exchange. Sayang mo't jak mausar. Aguray ka? Mangalak iti produkto para iti dahit aparikot mo. Ha? Sabali manan a produkto? I-deliver ko iti balayo inton bigat. Anya nga dayta? Hulugan manan. Adaken kaan o ikash mo?
Hulugan manan. Sigurado da ito yan. 101% nga epektibo. Nagpantakamutan ang nakapanunot. Ha? Ay na, kastuyak si ka. No pagkwartaan, kasla akla computer. May sala ang aklik mo. Ay, adan sumbat na adagos. Lakay. Apay, awan planom, bumangon dita. Kit, itay pa yung mata nakaringak. Ay na, bumangon ka ditan Nagpampanuno to ang road. Anya ti pampanunutam? Pampanunutag, no sa day no ti pagtrabaho ak. Nagado dita, ano kayat mo? Ay, skill ti kayat ko. Awan ti skill mo. Adamo ta. Aglansa, agragaday, agmartilyaw. Saan kat nga skill dagitan? Dagitalaan? Agkiwar iti darat, agbunag iti darat. Day talaan? Nagadon dagiti bagak. Ay kat bumangon ka nga ditan Tamapan ka agbirok iti trabaho. Di naman dagdagan. Ay na, punsyano aya. Matay tayon iti bisain. Awanan ti kanon tayaw. No saan ka nga agaliptak, awanan ti mapasamak kada tayaw. Ay na, itay ka pa yung inururay. Ay na, na-traffic ak ngamin si ka. Anyang ilagita awit mo. Para kin ka amin dagitoy. Solusyon iti problema. Day tamap? Daytoy paybrush kan sabon. Kunak man no. Suro ka no kasano amaikat deta madi nga angot. Babaan ka dagitoy a produkto. Anya? Malaw may ka, rugyantan. Ay sus, aglinis tamot gayam. Apay? Ipalubos mo aya, mapirdi ti relasyon yung agasawa? Gapula ang iti angot ti isbuti pusa? So nga umay kan, aglinis ta. Ay na, ay! Nagsakitan ti sikat ko ang naglinis, dito'y balayo. Ay! Mabainak unayin kan ka. Ay! Rumbang laeng Isu nga ikash mo, dagito inalak a pinaglinis ta. Uray bay amon, di banog ko. Manungay mo't dagita. Daytoy map, 5 gasot. Ha? Nagnginamo't daytan amap? Oy. Magic daytoy maring. Ikatan na dagiti angot. Kan malas iti unag tibalay. In map away nan. Kan daytoy ngay brush kan sabon. 1.5 lat ta aminan. Ha? Ay, Diyay ngay banog ko ang nagkuskos dito'y dataryo. Kinirkirak amin adi mangan ano. Ay, kurang pa'y aje 1.5 abayad mo. Ay, sabagay. Nabanglon dayto'y balay mi. Nalinis ang akitaan. At naman nandiyan pusa. Ay nadya walay siyo. Taapay. Inakman pang uran dayta atarakan mo. Ay, saan mong aramidan? Tarakan mi dayta. Ay na, kasanumat ngamin. Pirwisyo day ti biyagyo. Apay amasapol nga ilak mo day tari daw bakit? Tapno saan basta-basta ti sumrag. Agpigad ka, sakbay sumrag ka. Taapay? Naglinisak nga rod dito'y balay. Awanan jay madiam ang angot ko Talaga Ingkar-karigatak ti naglinis. Tapno saan nakasinaan. Nangal-alam ti kasta panunot mo bakit? Wan gayam bakit? Nakaluto kan? Saan pa'y nga rod? Kaya't kunti mangan dito'y balay ita bakit? Nabanuga ka naglinis. Sikan ati agluto. Sige bakit? Siya kunti agluto. Pare. Sige mayat paray. Mayat tata nagkita ta. Papanam? Inak man nagbirok iti trabaho. Apay. Nalpasan di aramidan yung abalay dita balasew. Pasardeng da. Tawan pa ko no pundo da. Anya? Kaano pa yung pasardeng da? Hindi pa na panalawas Sumawan trabaho kita paray. Husto-husto paray. Agbirbiro kak iti karpenteraw. Kitsya ko na. Anya ti paaramid mo. Jay balay may. Iparenovate ko man. Siya kon paray. Makaamukan nga mangayab iti kaduan paray. Uy, makamuha ko.
Kano nga irugay? Mabalinan nga irugiyo inton bigat. Ay, sige! Agayabak iti kadwak paray. Kuna na amapan agbirog iti trabaho na. Ang aging gayta. Awan pa'y laang. Ay namaray, amangan mo't no adda na birukan nan. Ay, sapay kumaa, mare. Tanay, talaga nga awanan ti kwartame. Agbirbiro kak nga rod iti pagutangan, maray. Oray siyak mo. Ay, mare, kita umday ta sumungad. Ay, sus, agsingir manin dayta. Sigurado. Ay, no. Hoy, bayadan yun dagiti utang iyo pabanglo. Lipstick, kan pulbos. Ay, kwa, pasak pa'y laang ha. Ay, Ha? oray siyak ngat Ay. Saan ang mabalin ti pas? Ay, namin adun aday tapas, pas. Ay, agbayad kayon. Awan nga rod kwartame. Agbirbiro kami iti pagutangan. Eh, amang ano adam mo? Ay, ada Asino? Ibagamitin ni Maring. Ni Mari Mareng. Diyan na bangsit ti balay na. What? Excuse me? Saan itan? In kayo umutang ijay balayda, tapno mapanak na kanyo, tidakal ang nagbaliwan ti balayda. Bakit? Oh, adak ti kusina. Bakit? Andan trabaho. Sa dinaw? Tarimaan ni Jabalay da kumari maring. Ipataray maandan? Wen, bakit? Di na ko nungungtan. Kaya hindi na kadakadalan tadang trabaho. Kaya hindi mo matan per dyan ni Mari Mareng. Tanay, ang trabaho akadakwada. Kat numapanak ko maumutang iti kwarta kun kuana. Ay na, kaya nagsasayat na gidya at tao. Nagsisingput da. San akas kun ka nalaing ka mang perde. Kaya iti man tilaglagi pa mapagsasao bakit? Ornosem ti biyag mo. Kaya't di ka mang perde iti biyag ti sabali at tao. Ay, wala kay. Laglagi po kunday ta. Kat si kamat. Masapol nga agbalin ka a responsable nga ama kun asawa. Noawan ti trabaho, agbiro kalata. Taado mo ti mabalin a pagtrabahuan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusem ti biyag mo. Ket di ka mang perdi iti biyag ti sabali a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kas tala ti biyag!